Veliki pozdrav svim ljudima, dobrodošli na video na mom kanalu. Ja sam kada sam upalio svetlo. I ljudi, danas sam htjela da vam pokažem da uradim jedan challenge. Ajmo da krenemo. Znači na ovu peć, na ovaj peć trebamo da stavimo ruku i da vidimo koliko ćemo tu goditi. Ajmo da krenemo. A samo da vidimo šaptericu. Šapterica. 3, 4, sad. A stvari, izvinite, nisam ga... I nisam ga upalio. Tako može. 3, 4, sad. Znači 45 sekundi sam išla. Prazna mi baterija telefona. Nije kamera nego. Što? Ide 2 minuta. Gdje se ide do 2 minuta? Šta je ovo bre? Neka kineska peć. Šta je ovo? Evo ovdje može. Ovdje već ne mogu ni peci. Šta je ovo? Majko mila, nema ništa, man. Na 2 minuta. Nema šanse ovo da ne ura. Ti da 2 minuta. Eto ljudi, uspio sam 2 minuta, sam tu gasiti. Tako. Uspio sam 2 minuta, evo vam dokaz. Znači 2 minuta. Stani. Nešto. 2 minuta i 7 stotinki. Ja to bi bilo to, uspješno nam challenge. Ako vam se svidio klip, obavezno ostavite. Šta veš, ono treba staviti. A da, like, kome se ne svidi dislike, kome se ne svidi ovaj video onsu, kome se svidi opet subscribe. I to bi bilo to. Pišite neki komentar, glupi i super. Napišite mi da li da radim neki specijal. Još malo smo na 40 subscribera.